Okay, reka tugaruke muri Scratch. Tugiye gukora game bita ping pong. Okay, reka dutangire twihuse. Mbere na mbere turabanza tuzane backdrop imeze gutya. Turebe hano hepfo. Okay, iyi ngiyi dushake na sprite y'akabaro ya ball kadukoresha iyi ngiyi, naho iyi ngiyi isanzwe muri reka tuyisibe. Then tuzane iyi ball yacu tuyihe izi code point in the direction. Sorry, let me put here. Okay, point in the direction to 45. Then tuzane okay when click free event yacu when click to forever. Iyo tugiye kugera forever turashaka ko bimovinga 16 steps. 16. Then nigera kuri age hano gutya ite igaruka. Turazana iyi code ivuga ngo if on age bounce. So reka turebe ko biragenda. Yes, urabona iri kugera ku mpande igahita kidunda kakagaruka. Katujyane iyi kamera hara hejuru. Then step ya kabiri turongera dusubire hano kuri kuma sprite yacu, noneho tuzane ya bar ping pong igakubitaho kakagaruka. Tuvuge ni nuri gukina, katuzane imeze gutya. Okay, so then tuyihe code kugira ngo tuzajya tugira tukajyana hirya kajye kagenda, noneho iyi ball yacu iza gukubitayo isubireyo. Aha turabigenza gute? turazana ya event yacu when clicked ibe forever, control ibe forever. Now do setting set x ubwo ni hano hasi gutya. Set x tugiye kwigira ize by mouse x. Turaza tuyirebere ahangaha. No, hano hasi kuma sensor. Yes, kuri hano mouse x. So urabona ni tuyizana hano tugire when clicked, urabona irayita aho turajyana pointer iraba yagiyeyo nayo. Then the next step turashaka ko iyi ball yacu kongera indi commande iraza kudufasha mu byo tugiye gukorana none vuba aha. Ubwo turayiha ya event yacu when clicked, kubango mu gihe tuzaklicka cyangwa se tuzakora hano hejuru izagende forever. Ibyo bizabe forever. No, if itachinze kuri age kumera turazana hano if touch ni age no kuri paddle bwo niyi izina ni iri ngiri rya paddle. Ititaninga turaza kuri motion itaninge katugire kadukomeze irataninga
reka tugire 180 degrees, degrees 180, but moving it moving is steps 15 steps. Nimara kuzimuvinga itegerezeho gato gato gashoboka. Zana muri event itegerezeho gato igice cy'isegonda 0.56 seconds. So reka turebe uko biragenda. Abona nano reka tuyireke tugire nka kuri. Abona nano tugire ije ihita igenda kuri. Yes. Next katukore variable kugira ngo nuzajya ugera amanota azajya ahita yiyongera. Turahita score. Urabona kahise kageraho. Then change value, change variable. Your variable yacu turayisetting ibe change your score by 1 yene yongera. Ubwo nigakomaho biba biri haraba rimwe abiri atatu ane bigenda byongera. Dushaka twanashyiraho change by 2 cyangwa se by 5 ugenda ugira, ariko kadukomeze. So a variable yacu rero turaza tuyishyire kuri izi code za ziriya bar za kariya kabar. Turazizana ahangaha. Icyo bishatse kuvuga nitugira when click click hara hejuru ka moving forever kandi nikamanuka gakoze kuri aka karongo kuri paddle bihite ubwo amanota be yabaye geteke amanota bikomeze hasi bikomeze bigende. So reka turebe uko bimeze. Abona rero yongereye, ariko kubera noneho hariya bitari gukoraho noneho dushake. Yes, urana birongereye. Yes, birongereye na hariya biriyongereye, ariko it is a game. Niba ari game hari ibyo igomba kuba yujuje, n'ubyica nyine bibe byapfuye. So reka twongere iyi baro yacu tuyigire set score 20 nabyo bibe when click event zacu when clicked, when flag clicked. Izajya bitangira kuri 0. Okay, next step reka tuzane nikaramuka karenze akanoneho karamuka karenze kano kantu tube twabyishe. Turazana hano kuri tuzane indi sprite yacu. Sprite reka turebe sprite irabiri ndende. Okay, reka dukoreshe iyi line red line, sorry. Manure hano hasi. Ahangaha. Yes, ahangaha harabaye. Then iyi sprite yacu reka tuyihe nayo izi commande izi code nazo as usual. When it clicked, when a flag akadrapo kabaye clicked, we moving it forever. Then nikaba gatacinze iriya ball kuri ball. When touch the ball kaba gakoze kuri iriya ball, then you be stopping stop all. It is stopping stop all. Where is it? Yes, stop all. Okay,
tugeze hano kuri touching ball bigende kuri noneho reka turebe sasa duhagarike turebe game yacu ukuntu imeze tugashyire ya turebe noneho okay abona amanota ari kwiyongera ariko niramuka itacinze uyu murongo w'umutuku byose birahita bihagarara katwongere dukine twavuze ko biratangira kuri 0 ku manota 0 twongere turebe yes yes ubwo nabyishe so game yacu nuko iteye ubu ushobora gukora mpaka ukagenda wongeramo kode zawe ukanoza ntacyo bitwaye n'amajwi tubenda nezajya ikoma hano for example reka twongere dukine turebe nibigeze gutya yes amanota abiri ubwo niyongere okay irya mbere okay irya yes yes nabyishe ariko game nokiteye so thank you ushobora guheraho ga develop twawe thank you tibagirwa gukora subscribe nagusharinga ku bandi kugira ngo tumenye scratch mu buryo bwihuse kandi bworoshye ndagushimiye